Pozdrav ljudi moji, pozdrav vozači i vozačice, pozdrav ljudstvo. Evo me u Njemačkoj, evo ovdje kao možemo na ovome putokazu vidjeti, može se za Ulm, može se za Würzburg, a to znači da sam ja negdje između. A ja ću sada u smjeru Ulma, pa ću onda malo u smjeru Nürnberga, ali uglavnom vraćam se i pićim prema, idemo ovako, krajnje odredište je Maribor, znači Istovar, ali krajnje odredište je doma, ako će biti doma, no, bok, no nije to toliko sada važno, iako je naravno da je važno, ali važno je ono što hoću reći, a to je, evo ovako, vrijeme, znači godišnje doba, period koji je za vožnju, a meni ovo sada dolaze onako nekako najlošiji, mogu reći, period za vožnju. Ajde, odi. Najlošiji period za vožnju. A zašto? Zato je, evo, malo sunce, vjetar, kiša, pa će magluština, pa onda snijeg i iz nekoliko razloga to je meni najgori period za vožnju, a reći ću i potanko od kojih. Ovdje Richtung Nürnberg, ovdje je bilo nekako pizari, ako me curelo neki ok. A zašto ovdje vidimo tragove kiše, mokra je još je vlažna cesta, a znači onaj najveći razlog zašto ne volim ovo vrijeme koje dolazi za vožnju, a to je kad je mokra cesta, kad znači kiša pada, pa su ti retrovizori kod parkiranja mokro, istovari, znači loši vremenski uvjeti, loši uvjeti za vožnju, a loši uvjeti za rad na mokarsi, i to je onaj osnovni razlog, jer znači prije svega kad gledamo s strane sigurnosti, a sigurnost je najvažnija, znači sigurna vožnja, ipak suha cesta je suha cesta, pa onda i samim time takvo vrijeme i evo i možda i godišnje doba što se tiče vožnje koje sad dolazi najmanje volim. Ima to svoje prednosti neke, ali uglavnom ljeto je ljeto, veli vruće, nek bude vruće, tako, ali suha cesta je suha cesta bez magle, dugačak dan, znači sve su to velike prednosti, bar za mene, što se mene tiče. Tako da, evo, to je onaj osnovni razlog zašto ne volim to vrijeme. A ima ih još, ne toliko važnih, ali važnih. Da vidimo malo situaciju kakva je kod Regensburga. A i sad znači da spomenem drugi razlog koji je vrlo bitan za mene, a to je kad ovako dolazi lošije vrijeme, kiša, vjetrovito, pa hladnije, to su
razlozi prehrambeno kulinarskih mogućnosti, znači prehrana i spremanje hrane, i jednostavno tu dolazi sada do teških tektonskih poremećaja u tome, jer ne možeš vani, kiša, ne možeš vani spremati si hranu, ne možeš si skuhati i tako, i onda to dolazi do jednog problema gdje moram mijenjati prehrambene navike, odnosno meni, pa moraš tu onda više na suho nekako, ili one stvari koje su ograničene na kabinu, a to je da u kabini mogu nešto iskuhati, znači kobasice, ili pregrijati nekakve one konzerve, grah s kobasicom ili takve stvari slične nešto. Međutim, ne mogu to, ne mogu, ovdje najlaze sa svih strana, ne mogu, znači ne mogu i ne pečem u ovome bogu u kabini da bi speke, jer ono šprica i uneredić kabinu, tako da od toga ništa. Tako velim da je to jedan opet veliki problem s kojim se u to vrijeme sada koje dolazi, ovo jesen, zima, moraš suočiti. Nekada možda bude kakav ljepši dan pa se da, ali uglavnom problem je to, pa se znam onda i kad je hladnije, ono jakna, kapa, pa pečem vani, pa kuvaš, pa onda mi dopizdi, pa mislim sve bi bacilo, ono, zebe me za ruke, puno duže to treba onda kad je hladnije vani, kuhat se, grijat, peć, i onda to sve nervira, tako da velim, evo, ono ukratko pisat tu situaciju da to ne volim. No, velim, neke to godišnje doba za vožnju, neke prednosti ima, ali vrlo male. To je samo da nema te, nije tolika vrućina, no bar kad se mene tiče nije ni to nekakav ekstra problem, izdrži se, ali sve ovo drugo su ipak fino prednosti puno veće. Tako da, eto, to je to o tome. Nadam se da će biti to godišnje doba i ovaj period čim bolji vremenski uvjeti, bez puno kiše, bez vjetra, pa onda i bez snijega, bez loših uvjeta za vožnju, i da ćemo to svi zajedno nekako prebroditi. Eto, ljudi moji, toliko o tome. Budite mi pozdravljeni. Tko nije, pretplatite se na kanal Gile Kro, nemojte zaboraviti, pritisnite samo subscribe, evo malu podršku, dajte, lajkajte, podijelite video, preporučite svojim prijateljima, poznanicima, familiji, evo i svima koje znate. Eto, ja ću vas sada fino pozdraviti, pićim dalje, još malo pa dobro, još malo, jedno sat vremena pa pauza i tako. I za ovaj video to bi bilo to. Pozdravljam vas, Gile Kro, čao, čao.